samo da provalim gdje se vidio. Ajno, znači ovaj kamen bijeli i malo evo posrednje snima. Zmija. Maksimalno zoomirana. Vidio je glavicu malo. Znači tačno ispod mosta pješačkog. Zmija u Podgorici u centru grada. Idemo Niš. Ovo je taj most. Tu smo na mostu. Zmija je dolje. Gdje bješe zmija? Dobro znam ja to nego da je vidim. Evo je. Evo badase. Živa je. Ćao zmijo. Uhvaćena si. Kako se most leluja ujebečko. Mislim, oprostite što psojem. Ode zmija. Sad će mi doći ovo crno. Raduje greo. Onaj kalunja. Evo ga još jedan bijeli malo. A bojim se.
Trebao bi pokrenuti turistički promet sa tih tržišta i ublažiti posljedice po turističku privredu usled pandemije virusa korona, saopštila je za javni servis direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak-Kukavičić. Na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, ažurirana je lista država čiji rezidenti mogu ući u Crnu Goru, tako što će rezidentima Rusije i Azerbejdžana biti dozvoljen ulaz